بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خواهی تاثر و تفکر بالحمد خدا رجا لکی سکران رهبر تیوی ام بون مهوان مالاوه سیده ملن الحضور و حاضره سیده ام خیراتن خير خضر و خدا جورس بین انشاءالله أجمعين. تماشاوان هجا پرسی خواسته تلفونی و کارم بپرسن سیده انشالله برسه وان بزندین نابینا برنامه بده دسته من عشان هب پرسنه جوان دست بيبكم سيدي پرسي معلوم بريجي چنجر هاتيه پرساندن دبي ام بين لو بري باوي خودم له بله o dayı bavid bine ev gede torun yani neviye sevine tez miras diye bağlı pare kırın dizin lava galo toruna evi durma şiir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bi nestaîn. Malum ev sual pertekirin. Yani nazara ki millet da haşa haveku şeriatı haksız kirbe. Bale. Yani merik demre beri babe khuzar ki yetimin o apivi belki hani hatta yek mektub je Yusuf Karadağ radişine birekiye debe khazurime miriye o merimin beri babe khmiriye o ana mesela sarukem yetimana o timin tev merin u tev zengin u mali on hanu o vi mali tev khpari kirne u tisteki nedana yetimiminu o juana de bejinu bi ahqsiye zulmen de nas şeriatı da olsa şeriatı İslami yani كأنه شريعته بتسكريه معلوم شريعته دا مثلا أنا نيز دور حجبتك يعني أنا يك بمره باوی بمینه و کالکی بمینه میراث گیزه باوی نگیزه کالکی ancak باوی تنه به گیزه کالکی یکی بمره مثلا کری بینه و کری بینه حتی کره هبه نگیزه کری yani نگیزه تورنا لكن القرآن الكريم دا سورة النساء دا خدا عز وجل قلت يا وان محروم لكن وقت التقسيم مال كي تيم هبن ومثلا اقرباء الناس هبن ومثلا فقير الفقراء هبن ومحروم لكن خصوصا اجا يوسف قرادة يسري مسري خبرات بيجا او هم تيم هم جي اقرباء بدل نسبته يعني خدا عز وجل بي وان محروم لكن آيرية الآيات كده خدا عز وجل يعني سلفان اوكا خبرات بي لازمك با يعني وصيتي بكن آيات كريمة أمري وسيد إجا يوسف قرادة بري عالمي إسلامي بأفوسيد واجبه إجا أفوسيد حقيقي كده اختلاف عالمات شيبية إجا دبي الصحوة وسيد أوكو يك مثال حياتي بكوري بري مربا أو تورني بابن جوان را وسيد بك وقتك باب يعني قال مثلا وسيد نكا سوجيوية ودو وسيد دا جيكارا زيادتري باروانا بك İnsan hatta sülüse hakivi vesiyet hayek vesiyetiyle yani insanlık müstahak tabi Peygamberi medbi la vesiyeteli varsın. Juvar sara vesiyet nayke. İcek van torun ne bilin varız. Kare zide para evlada tornara vesiyet ke. İcel vrahani mesela haksi ki ebi ek kalik hayatı o zana zari kori beri miriye torniyane gere ev vesiyet ke vakti kullake haksi eviye. كشفقت برهبة مرحمت برهبة وخداج يأمرتك بين وصيته يمكن وصيتك أنا بريبي مثلا عالمي وصيت واجبة كذا وصيته أتشي أواده وقت تورن تهبن وإجا يتيم بن إجا مظلوم بن إجا فقير بن ومثلا نكار من إيه خباتي بيجين كنت تدليته تورنته أولاده تنا نشوته توانا وصيت نجي سوش حاشا نأي شريعته mesela kal ki kare mesela para evlada bitri jera vased vakti ko evlad par min tabi mal taksim dibe jwana hendik tkebe em bejin 300 milyar mal yehebe kare 100 milyari siyayek vasiyet bike ini paranın belki fazla 20 milyar nakebe akuş mesela tornara vasiyet bike kare git 1 milyar 100 milyar yani en az bıkandi paravan ki kimtirci vasiyet bike eko vasiyet neke لكوري بري علما مسؤولية عائلية حسب نسوي الشريعة والشريعة جاري قوتي محروم لكن وجاري كيجا كل حاجة ولا وصيت سيدة دعبت ما شفاني أمانة ما بقرن
العزيزي كلام كم خيرات الازغ تماشفان الازغ قالوا حاضره Diyarbakır Keremke Diyarbakır Keremke Selamun aleyküm. Aleykümselam Ka Keremke denge tedlo evci şu El azizi şi ezbavarımna hazire Tamam Bravo xeyr be Seda pırsa diyemin evci pırtı başkırın mali vakfe cide geçkirin. En ben cami ki mesela. Benim. Cami mali vakfe ve hoda arazin yani mali vakfe yani. Golü merak evet yani statoya ve de geç bir de cikidine. أنا مثلا إمام يوسف دبي وقت احتياج شيء به يعني سخن مطلق دبي مالي وقفة دقيست به أما مثلا إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل إمام حنيفي وقتك مثلا أنا برجند كم برجي يسخوا أو جامي مالي وقفة كم يجرب بوي بريك بوي حقي جامي للسين لجيكي أراضي بسين بكن جامي يا جامي كل جيكي شيء نيفجوبه وي بريك تكني وي جامي جي خد بينه ياخذ مثلا هنكي قلت هنا خراد بن جي جامية هي أو جي مجهول أو يبفر وسم وي بري جي كني بكن جامي وياخذ مثلا هنكي مثلا كتاب الفقه مثلا إمام الشافعي جي إمام أحمد بن حنبل جوان إمام دني مثلا بيجي زبل وزاهور وبيستي جامي لو بتشوكه ترى جندياناك ومثلا جندين كان لو جامي ذا المزاج معي بكن مجبور ويخرج كن لو ده تركن شن جي كي جرين جامي سيكون مثلا كتاب الشريعة يجي İmam-ı Müslümana yetkili mesela kare ve camiye iptal bike herhal cami ki en çıkan nizive ve çetere cami ki çeke o alatı ve camiye eğer hali ve hemen eğer isteve hem de camide eğer bikir vere bikir neyin mesela cami kidin cami kidin işkemne anan ki camiye hem de ner mesela hali bile odar din selam valla mali vakfiyat ve nafır olsun elbir çetke mesela da barzın halbuki Peygamberi medve Xuda nehi kilekum mer mal zayi bike. Lüde sebda barzha ne bu bidin medrese ne bu bidin fakir fukara. Yani malik hatta gera yani istimali vere gerevi zaynek boşuna ne vecibi goşey günahırsı. Yani çünkü ilk vakıf kiriye bu hatırı hayır çebe istimal bekirin. Vakti telbrani beli bey istimali o hara telafi pasibabi çopi. Bunun pek haram. İsraf yani. إذاعة مال حراما في خمر بإن الله نهى عن إضاعة المال خويت على النهي كليكم المال صحيح بوشنا سيدة دعم تماشفين من مساعدة ومون بقرن جشر نخي كلام كم خيرات السلام عليكم علينا وعليكم السلام هون شواني هون باشي إن هم شاء الله خدارة خدا جو راضي به موجي باشن بس سيدا ما تشوتي بيضعاتي إن شاء الله خدا جوار نصيبه إن شاء الله بله كلام كي پرسام بی مگو مثلا من مال فروتی که اول 5-6 سال مافیات قطون جو توی پرسیه و قیمت فرار نمایه او تشتا بیا 5-6 قطو و مثلا از yani zarar ki az Sedat Proseko çoğu ne var. Yani ve mal frotiye perevene dane. Beni. Mesela kuzgazı hafti kirde bize evvel çok ses olan ne duy. Tamam mesela persin inşallah. Vakina persi ve ne? Deste Seydam'a çutti yodan. Emanet Xuda bin khayr خوشیده inşallah. جا Ankara kerim kem khairatın. Selamun aleyküm hoca. Aleyna aleyküm selam. Sabah hoş be, saat alırım. Bixeyr selamet inşallah. Kerem ki. Hoca Suriye kemi Bele. Sal 2008 bu. Melaya gayfali keri. Ere. Müteahhidem dolar vermiş kerin çün. Ere. Ere hocam. Az ve çağı da var huzursuz bu. Az ve sıkıntı da acaba mükafat evi parayı Yani pere de var çünüysa. Ere hocam. Ka mesela persin inşallah. İnşallah. Vakina persi ve ne? Suriye Seyda. Çava? Suriye kemi de Bele kerem ki. از 15 سال زوجیم یا خوزه بله
حتى مني هو خوي من أخلاقي من نزانة مثلا هناك يأتي سنة أخلاقي من أستغفر نفس أخلاقي من نزانة اره مثلا خوي من نزانة بله حركت خواهد دوام دکی مثلا درا که بازم از روی گناه کارم نباید کارم تو خوشه چواد کی؟ مگو تو چواد کی تو؟ یا مثلا کفر مفرد داریم در مثلا حرکت خواهد تمام. نباشه تمام. گناه كامل سيدا برسن إن شاء الله براغي ساكنه خوشه كامل سيدا برسن إن شاء الله بخير أما هذه شباب باش خطيبة بين خير وخشيدة إن شاء الله سيدا قو قاسي كان سال بري من مالكي فرود يكي ولا حسب بريتا إيدو بدن دسري بدن تا 3 سالة بريمنا دائما بله معلوم أول مال أنا دقراي بردها قهرية بيقولوا زي شوك Ana insan ki dini merhuli bin, peri merhuli bin. On fakir ve nikar ve bir de merhali bir sabre tabi khirayi permasına. Hatta hadisler ve her roz hayık merve evka pere درای خدا را صدقه بده و پیغمبر می علیه السلام به وقتی که معراج من هرت یا خیرات صدقه یک بده ها بیه یا دین یک به حجدا بیه اجا اویا انسانی که دیندار و نکار و بده خدا عز و جل دبی و این کان ذو عسرتین فنزلت الى میسرتین اگر دینداره و یعنی دستانی ده نکار و بده و نبکلمیش من حتی کدسی و ان تصدقوا خیر لکم اگر ممکن صدقه کنید این daha خیرتر بشه lakin her ben ne de peygamber de bir mutlul gani zulmen تأخير كرنا ايكو ديندارة ديني تأخير بك خويا دين لي قنجيك نديك او ظلمتك فيا ظلمة حتى الحديث كذا به غيرته اخو عرض اخو شرف اخو حلال كاش خلقك خلق شيء خبر له غيبته ويبكى وبيستيو يبيجه يعني اسبروي هواي الظلم جي خويا قلبي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسك من النار yani cezayı zalma agire ilk ali gibi kelime ki ali kariyam ke evj müstahaki agire dibe. İca per hani insan peri halqet ke destiyon bedun dukhulu nadru zulme yetkin. Ev yani ahireti ev khoyt alawi haqqi jam bisna haqiwan hundana be gel dünyayı ne gizaman. Ev ya peri khoy şahset be muqtid Yani peri vakti ko ana bistine tabi mezhebi cumhuriyeti peri çbe ev ana mesela tabi Türkiye peri. Ya malzeme dayısı da. معظمة ده كره عين معظمة خمسينة وكره معظمة خو عين الجوري إيرو فيات كره الجوري مثلا إمام مالك إمام يوسف وبر عالمي عصري يعني وقتك معظمة دابه حتى الجوري إنكي عالمة بان عالمة بكره بزيرزي بره دابه بره بليكر بكره بزيري نقل بره بك يجوان الشيخ إيرو فيات بك مدايته إيرو أشياء فيات بشيء الجوري بره مبديمن وأن قنجي أوي يعني وقتك أصلي بره بس خو بره مريه. أريج بره شو بره كو أوقاصال بره إيرو بنيفا نيف جينا يعني. جبر ويا هواي كو بخوزة حق إنسان استيوي داري وي معظمي إيرو حساب كه بري بدوي يا بره بدايرة ويشكيا به أول قولي إيرو دايرة بره تشي آخر انفلاسيون تشي زير بتشي ويا حساب كه بري بدوي. سيدا مسألة وده حتى تلفوني منها ما أجي بقرن أورفاي كلام كم خيراتن. روحا. عليكم السلام. صار راحت سيدا ان شاء الله. مش خد عليه مش باشن. الحمد لله باش. سيدا سوريا كما ويا ابو. بله. سيدا و خوا منو طريق هفده دانه محكمه وهفده که بردن ام ببین و چقا زوجی مهر خوا مهبو ام ببین جبقاتیان جبهه خود گوتی اشترا بیال مال صرف که و یه گوتی و مهر تایی از قبول نکم ileride eğer şey bir az işler bıkırım. Adı ve vani goti iroji atınık derece dike hafta berdin. Acaba hakkı malik خوام لید کاور لینا کاور و یک سیدم و یک دیجی ام به خوام تو نهاد به از تنیس خوره دایره که بگیرم تیدا یا شامیش بم امری دوست بری ویهنه یعنی گوره اسلام و جایز گناه اسکیم هی ام زور دین جام خو زارو کنه زاروك هن نرجع وينه زاروك نرجع وينه زاروك كاز سيدا برسم ان شاء الله خديش ورازي به اما هاتي خدي بين خير وخشيده ان شاء الله جي اسطنبول كلامكم بخيراتن اسطنبول الو بله كلامك
دیگه خبتی من 2 سال خبتی من اه اجا افکار درسیم نه افکار درسیم اره اجا تشکیلات خواهی جیب هاتون اگر تشکیلات من ندارن اول من محکمه حلاله پرجیب حلاله حرام اوی خیافت بیجا خود تب كيف قدرتي ولا كلا خود از بس انا خواهی شد در کمان از آن 2 سال خبتی به بیستی دیگه خبتی اره اره اجا من از تشکیلات خواهی جیب یا افکار درکت ها افکار درسیم كامل یا سيدا بده محکمه بده محکمه تشکیلات خواهی جیب اوی تشکیلات جیب محکمه جیب حلال حرامه كامل سيدا برسن ان شاء الله اما انت خدا بين خير وخشيده سيدا جو من چند سال بریم اسکتم انشاءاتی متحید والعاصل متحیده مخاباند و شو اجوری حضورسوز بمرحتي کشان دبي قالوا صعبة ويجمر هي دبي مسألة دي اي والله يعني وقتها معرف جريه كو هنكي المعرف ظلم كان بيها ظلم حقسية طبيعي اوجي بيه درد وكل كدر ومراق حتى هنكي انا بحريهم صماليهم بردشة فريد كسر حتى دمرنش الشيخ ود خنداتكن يعني ابيات هاي مصيبتها بيغمبري مع عليه الصلاة والسلام دبي ايكو مصيبة والن سريو تابي قنجة وك صبر كأن الله مع الصابرين خدا قال صبر كراه إجا وقتا أقوى قيامات إذا وقتا خود عالم كافتا فان أهل مصيبتات ده إجا بينش خلا خدا عمري ما تاب مصيبتات شو بيها يعني بري خدا وان ممنون كه زيدا مكافتا وان دوان حتى مثلا أنا حلال جيبك بلكي أوجي فقير مغدور به يخدت على قاط مكافاته يبدي وكلنا كجي روز قيامته حقيقي بسينا تري حقيقي خدا ممنون كه وأوجي بيدس خير خدا ما حقيم التما بنا قيامته قانا بلكي وان حقات جهنمي خلاص يعني سيدا جو 15 سال زوجي ما بيركا من علمه هنا أخلاقي من خلقي من جاي خبر ما برادم دبي قالوا شو اي والله اخلاقي نظام اخلاقي سامي بيغمبري مدبي اكملكم ايمانا احسنكم خلقا دودا ان ايكو ايمانا وان كامله ايكو اخلاقي وان خشبه اخلاق خشيجي ان پر اوه گلمه به اهل مال اخرى پیرکو بزارو که اخرى ایکو اخلاقی نخواست و الى پیرک هم تیوری سر اخلاقی من ابیا تبی تعدال پیرکیه یعنی اینکه اخلاق دواناتنا و ده پیرکی ما گره وک مبن ابیانه او حق زید کن و مثلا هنگی جانت های پیرکی وان ایجا اخلاق سید کن اخلاق مثلا اسلامی دا پیغمبری مدوی تتشکی وک اخلاق مثلا روزا قیامت ده میزانا عمل مرد خیره دا دو كلمة لا إله إلا الله كلمة شهادة لا أنت تقول جيران ولا أخلاق عطا بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام دبي إنسان أخلاق خوش قيامته الجنة لا أن إيك مقامي ونيز مقامي منه وإيك أجوان حسكم إنسان أخلاق خوش خدا أخلاق خوش حسك عطا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إنسان أخلاق خوش نيزي خدانا نيزي إنسان نيزي جنتنا يعني gerçekten herkesi أخلاق خوش حسك ها مثلا کی تجار بازی هر کسی اخلاقات خودش هم پیرا غلط پیش بکنیم یعنی بازارای خوشه فایده یا دنیا و آخرت تبع اذا کو اخلاقی تا خوش پیرکات یعنی خبرات نکه نیسر اخلاقی تا بنی رد حدیث کرد پیغمبر خبران نیست یعنی خبر ما بر نباسم پیغمبری مدبه ان الله يبغض بزی لسان خود على انسان زمان بوزخ عاجز به يعني إذا سبيلك عزوة تيري ديوي بابي أبيا ديا ما خزوري مر خسيا مروك دي بابي مرمنا إذا تيرا خبرة بدي بابي بك براي فلان بك أباناني نل إسلامية وإذا تبي بيركاتا لنصيحة بك وهمجي بيغمبر ماذا ميركيك بيركاي أخلاق سلا ولسل أخلاق سياوي صبر بك خويت على خير حزري أيوب ديك بيركيك ميري أخلاق سلا بيرا صبر بك خد علم كافة حزري آسيا بيركا فرعون تاريك مسلمان بو فرعون حطاوي شهيد خس ومكافات دي الحاصل بان تشترك مرومان كده صبر بكن خد علم كافات كي زيادة لهم ونكنجي مثلا çaresizi evak ve icabeden berde بيركو بكيراوينه اعتبار جنادي لي حق عادت بكي چراب كي خبر بكي وصا ناچسه يتبيرا داره بله سیدم صدا و دعوت مشروانی مهنه ماجی بگرن ای کمین جباتمان ای کرم کم بخیراتن خالي سيدة السلام عليكم علیکم السلام طولا سوريكي ما يجيش خالي سيدة برسكمة بله کرم که بيقى برايم شوية رحمة خودي خدا رحمه خالکی
تجي انجا خسواي وان جو خديش تراضي بعاكر قلت خالي سيدارة تلفوني كي تبيجي امكارن ناني وان بخون امهر المالا وان يعني امشايكي وان خالي سيدات چیز مرد بیجت کام سیوی وان هنه سیوی هنه يتيم هنه اری سیوی هنه كامل سيدا برسن ان شاء الله تابسا برسا کی دنجی هيا خديش تراضي وكفلتي وي هر دايم دبي ازوي بينم هر شب يعني صاد بينم بوراي حناكري او شي مثلا خالي سيدا كا سيدا تدي بعض سيدا بعض خونا ناكه ديزاز جي برسن اي والله بيراك ايدغو خديش تراضي ويجي بيجي كا اجي جير بيزم ان شاء الله تمام هذه امانتي خدمتي مدرسه خالي مالا سيدا اهلا وسهلا İzmir'e kelam kalın bخيراتن. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Şey soruye mehvu minnetlika. Sihab kam dest bekin. Yek 30 saal cam bavemiz hev katya. Bevdu berdane. Na. Seyda mesela zinani sa cam rabuy lena nabi jani sereke kho ani vere o 30 saal واقعنا sereke kho ptina zikiraka kho pti. Bav na perselwan. Na ne zikiraka kho pti nazare kho. Are. İza ka hem camer hem zmer kan hem zarre mesela zmer tu günah haytın zmer o cam jeri. Kaçma wan havanani. Ya. Wan ka wan havbaniya. Em zgundal veri baveta na hafe Zanam diye babiyo de na cavan hafe. De kam sida persen inşallah. Ebu yek. Azda Seyda insan ki lokunta bir hebe o yüzden işkeci de proje ve Almanya'yı. Ere. İcam merezli itana dem bu fazla. Zmara zarara bir heytun. Paraje bxwazin wisa? Elif deyne xwe. Bele. Tamam. Ebu do. و سیال سیدا شباق تبي نيل ساعات بمينا نيل ساعات شباق بمينا يا سر مركانه بس يعني يوصل كده daha دور بم لما جا شبي أري نيف ساعات شباق بينا نيل ساعات زاني تبي ما بهين شباق لينا كده ere. وتاقي مركانه بقول مركانه لما جا شبي بكي ولا جا عيشة بكي نا شبي شبي كامل سيدا persen inşallah. غريب والله زي Ama hadi خدي bin. سيدازي دشكي مزاري kanun numarayı tab senin. Numara gönder begre. Telefonu kapatma gel bir numara bir tane. Tamam غريب Ama hadi والله خدي bin خير خوش ده inşallah. Seyda go biri minu xwa minu o meri xwe zinamê xwe ev du berdin. Hada çika berdane. Ev du dana mahkeme. İca vakti ku تدي عول زوجة مهرج كجنك كريه يجي داي جوان لازم بي قلت خصنا خاني قلت داي شرشفان ويا مهراته ايش شيكم لسه يجي انا هذو برنا او مهر دبي قالوا يشاوي مهر انا على كل حال بيرك اسلامي خرا نبي جمع مهره بيتك المداته براش طلبه وصا نبي جمع مهر بيرك حق بيرك بري وقت بيرك خود تسليم اسلامي خود که اسلامی و شفتی زباله مینه اندی او مهر به حقی وی حتی حدیث که به یکی مهر پیرکی نده که روز قیامت او معاملات سبار پیرکی حاشا زنا حساب ده زبروی های مهر یعنی که مهر پیرکی بخو یعنی هاوی کد دزیه و غصبه خراب تره پیغمبر مد به روز قیامت لپینش قسم انسانا به نظر رحمت نانیره یک زی اوه ایک مهر پیرکی بخو ندوان خد عرب نظر رحمت الوانانیره یعنی دبیر از مملکتی مدا پر پیرک به شکایت etkin. ایک زلامی وان ایک خزیوری وان جوان دستینه و نادر وان سانگ جوان را حلاله یعنی شریعت اسلامی دانه پیرکی میر کی را بزوجه مهرجی یک جه یعنی همه رکن زواجه یعنی وقت نکاح دا بحث نکنجی چه به لکن الا گربدن اصحابی که پیغمبر ما وفات کرد و دورا خورد نخوشه به ولا وقتی که اسپیرکا خورا زوجی مهراوی نده که و انشاءالله فلان عرضه من فلان داره بر مهری ده بر اسپیرکا مرابه یعنی یکی مهرا پیرکی نده که بویا یاره حضورا خدا گناهی بلکه ایک غصب دزی و مالی خلقی مستره یعنی بروی هوای
riata mehre gere pır bekirin memleketi medaji yani ve riati nakın ama birek bi keyfağız meri khara bi keyfidayı ki khadad be feklu haniyen meriyen afiyetle bakınca vara halale ama mesela tabii ki yani aynı mehbecitken pasiya behebtken ya koyu heberdin ve ola bile mehram dem İttidai ki tek teşebbüs bekliyor. Marki mene bir Bu çarpıcı kara geliyor. Size aynı devam dike temaşavanı mevit. Divana iyice xwam dibe şkole xane ki tane bigrim. Teri şkole malki raxım. Deve gelo deve çi seyda bir varıydı. Valla malum pirek deliye zamanı Osmanlı'ya dve avrete. Yani pirek mahrem yani. Vaktak pirek bitene xani ki da ve nel kilaka birey xo bavi xo akraba ki xo be. O tehlikeli bir asameci per xarabiye pirek cihan bezi biraz sanakin. Nezim mala Biraz nezi xod dbek. Peri hebins xo xani ki bikra yavun yardım kil. Zira xani bikrin baştı be. Nezi xo cirani. Cirani ve be o kaderi ku dibini muhafza ve da be dibini siya ve da be. Sabıke baştı. Sen normalde dedi pirek evdu berdan seydan bejin. İyice xodi kırna ve derese bavine usa pişirdi berdan. Ku pirek yani bixo mali hebes mali xigune ayetine be çeser babi. Bavtu nebe? Bavtu nebe? Birane mecbur. Birane mecbur. Kare zekatı u fıtra filan misin. O tabi biray zengi min hebeniz bu xatir sadaka u xeyra xul xuska bkin. Hedi şeydir. Lakin zekata van xuska on işe. Vakta fakir be yani. Seda go yekji xabitime 2 sala cikide. Ezanab kefa hoca iştirdi kevim. İşte ezanım koyu gibi kefa hoca ke ve hakiki tazminat etune. Koyu jiş bir abetin hakiki tazminatı he. Ya go and ben havalemiz bud bejen bir de mahkeme tazminat ebisine. Gelod biz bir de mahkeme için. Ana ev tazminat tabi şeriatı tazminat diye tişkitine. Yani koyu işi kenge işi der hep kefa koyu. İşçi kengece işleri kefa koyu. Lakin tabi memleketime de devleti giriye örf. Giriye adet yani ilahi tazminat bedayin. Hatta tazminat bedayin anal bame inki insan bazar tıkın. İş sahibi işçiye kuradı ve derkevi tıp kefak derri tazminat inadında. Ya ecite derhum tazminat inadında. Bazar ki eva bikin tazminat naked. Bazar ne kınası ya? İcak bazar nekin guri örfe. Örfen herkes anal batiye bir örf adet herkes tazminat edilsine evci karabısine zira halale. Lakin memleketime bixwab doğu güneydoğu hem tam ne bir örf. Kubi ve örf evci gerebedin. Yani indi devlet egotiye. Lebene via kup keva hoda kadar seyda. Keva huy derket. Hakiki tazminat etune be. Hakiki kutune be resmiyeti de. Kutune be zira haram. Zira ama hakiki hebe bir de mahkeme hakiki hebe bir de mahkeme ve ta lui memleketi tabi ve kubi tazminata gudistin o mesela sahibi zana vakti deri gel tazminat almışsın ve çok kararlı bu arfamlı. Müsaade seyda bir daha telefonu mehna muhacı bugün. Ağrı'ya kelam kalım khairatın. Ağrı. Selamun aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Seyda Surikum tevhev tepepiştim. Bele. Denge televizyonu bugün. Cana sıkıntık hada kevede men az neylim tek hemen mala hada paldım. Ezberi sanın ama vaktiyle kekazı sabume. Çok azude. Aha mesela niski hamme hekay az sabume. Bele. Kam mesela person inşallah. Yani un ruhen hassiz بالنوسة. مثلا حسستم جانا مثلا نيلم تاني تكامل تيجي نيلم مالا خطا بالدم. Kam mesela person inşallah. Tamam inşallah. Hakkın ve sıkıntı durumu kurtulmuşum acaba Seyda. İnşallah. Kam mesela person inşallah. Tamam. Ama hadi Xuda bin xeyr xoşide inşallah. Xuda şifa xeyr bide. Batmane kelam kum khairatın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Hizmet iste malan var. Xuda jvarazı ve iyisi selam aleyküm. Bele. Seyda valla mene hafta bir sene fırsa ne bun? Dengi kurte telefonu nezi habke. Dedi haftaya din programa ötüne bu fırsa men Seyda bun. Normalde do bu bun penç. Bu peş hem ka kelam ki jeke desbek. Bismillah. Ben azdan ve haftaya bu yoksa buna pazda. Bismillah kelam ki. Dedi ev Kur'an'da da secde suresi de em gerek çoğu secde bugün. Secde eriyek. O dedi penç vakit mec dikin emniyeta var her penç vakit meci ya şebek hatta ya aşağı
em gereken niyet edin ya da mesela niyet farz yoksa Niyet almeci. Evud do. o ya siyasi tedi li iş ya da dervet tedi em khazim meja cemaat ibkin em peşa vali xo em çava malat ibkin imamet ibkin vena o niyete ve çava yani. Kur'an xwendiye. E Tamam. Evu se. ya çaraji tedi evani go rahma kholdel wan be go tedi rahmet kin terbiye de mesela hep binin di bebre mesela mevcut dünyada her nas kin evena Evu çar ya bu penç. ya bu çar Çar ya pencaji tedi ev ya gusül abdesti niyete ve heye yan niyet farz yoksa ne farzı O çavaya. ve gusül abdesti cilmej ben abi acaba Bey gusli. Abi bey gusli mecdiben abi. Tamam. Kamesi yaparsın inşallah. maliye va Ama hadi Xudaya bin xeyri xoşiydi. Hafta xoşi kaçırmış ne kadar ki daha. Peş pazar nagrin seyda. Seyda go İbrahim rahmet kiriye. Rahmet eylesin. O gadiv zarokü yetimin. Debe gelo emkanı malavi çayavi mala yetima yani. أنا مالي يتيمة خورنا ما خدا دبي بالمعروف بشكل كي قنج ونكار هار مالون آبا ونكون شام ونكون ناني ونكو بريخو بشين ماركتي جورا مصابكن نال حاضري بياخ نورمال نال كي بسيط شيكن وطبي قنجيوي جوانا تشيفن يعني مالي يتيمة هنكا سانكي يتيم خو حرام من مالي نكار بي بنيسيا خاني وانا درباسا وصانينه كاري هاري مالي يتيمة خدا دبي ونبخون بمعروف بشكل كي قنج کاری هری مال آوان جیب صبر آن به او به فقیر نبی نان آوان جیب خی آب آوان جیب خی چای آوان Deste جیب hoş خی kitabın. yani lakin deste خورم تستابنج بو حقی وان نکبسر و باشه لكن كو او زنگی بنون فقیر بن او جیجاب نکه Böyle. yani کار نان و آبی وان نکو جوارا خصی هرن جوارا مثلا پره بشینم تستیزیده بینن zarar نکه yani تسگونه به zarar وان مال یتیما آب آوان چای آوان تخوری Böyle. Seyda go xawne ve gerçi go pilekavi xawne me pori hnakiye mi go seyda de xawna mezenake. Yani ev pora hennekine bir alamet ki qence. Alamet basiye lakin mer miriya per txawdavine yani sadaqaz mer txoz. Böyle Bu gelemez. sadaqa bitin bast yani. Seyda go diyamını bave mi 3 sala jevdu qat yani. Demek bave zawjiye diyaüşterka yükri hatiye velatiye xoy. O dibete bav me mezenekiriye. Demek gelo vazifa me vazifa ve hakkime çavay. Evlat vela gele mer ifade bavji Her bigire. şey gerek böyle. Yani mer qarşılıklı anca hükümde lakin ev heye ekser insanı kul zevcin yani pireka xoyan nu digirin yakem ehmalkin Peygamberimiz Aleyhisselam ve yeki ko pireki vid dobin sebin yekibne edinen roja kıyamete bir şaka ki haşri. Yani Xuda cezayı eveko evi insani be ali ki lehirte le ali ki ne nehirte şaka ki haşin gidim sel şaka ki da khore. Rivayet ki evsab şaka ki khore tek seri bize ardı cezayı Xuda alat haşira vi evde. İde tabi hak ve hukuk. Yani hakkı pireki ku cinedeki nefakeye nedeki ev yazık zulme. Yani ana her roz nefakı pireki sermir vacibe. Her mevsim ciliyi seri vacibe. İhtiyacı bedeni çemin seri lazımı vacibe. Kuyi berne mesela pireka hey cihan be. Yani mesela hatta meyir ki vakti de pireki hebben de haberdar edeci gel taksimat ebke. Ziyade bir yekira haber de hendeki bir yekira haber de beygüne karlı. Peygamberimiz Aleyhisselam vakti ki ihtiyacı ki yüçeydi bu. De çumala hicra pireki xo. Beranki haber de kandiye bir elini reis haberle. Yani bu hatırı hakkı pireka nekhe ser mir yani gere ana mesela çava ihtiyaca mir pirekaya ya pireki mir heye. O belki o pireka sakiriz İslami hizit ke. O dili İslami bay o te Rabi mesela iade bini ve haram ki icabına haber acayip ki hakkı. Ya ise jene pireki ve haram kırbe belki. Pireki ve o terkirbe çu. Eşkıp pireka akui ve terkirbe şu güneyil istiyor da be. Per hana anam dibinin mir Islam mesela pireka kıl ve hayra hurma ve mali. Ve ze ve hediye eşit begerim lo abnirim ev naçın. Ve çaxe ev haqa ev naçize. Pireka ku bu naçize yani rızkı ve tebri. Nefakeye tebri. Hakkı ve kul ser mire vakti mala mire der kertu. Khaydi çu
Hatta pirek ana bey meri خوش هندر داری هرچی کی بی هر شب کل کمنه اورو نفقه و ساقط بله سلام سلام ده تلفن منم مام بگیریم کرم کرم Diyarbakır Kremköy خیراتن السلام عليكم. علينا عليكم السلام أبي قدر السبب سيدا إن شاء الله. أجمعين قدر سيدا دو حبر سيبه أبو. بله سيدا هو بداية هنكي زوجا يزكى دخل كلمة تلقى خو شهادتي. Çava? نقول هنك إنسان هنا يزك. Ha, tilka halkın tilka şehadeti. دخل تلقى شهادتي وهذا داشي من المية مثلا زي باكير المية عشرة ناكم نرسى عدمين المية سلس بي. المية عشرة كم وقرآن دخولهم ونصنا المية ملاذ عند المية سلس بي عجب أولاد بي أنا بي. Kamil seda pırsın inşallah. تشكر لكم سيدا. Emanet Xuday bin xeyri xoşiydi. Calaki Diyarbakır farkın Kremköy خیراتن. السلام عليكم سيدا. علينا عليكم السلام. واقع سلام عليكم يعني. Kadan gibi faham nekir. سلام عليكم. أنا راجعنا. Böyle siyaset esrarski. Aleyküm selam Kaleci Arazi. Böyle Kremköy. سيدا قد يزن بعض مثال تعظيم المعنى. Tu bavi xoy. أمثال هنا قديم Eri. وجنبت هي وبعض هذا قضاء كان مكانه. Orada telefondan ki kutu be çal be naif fahmi pır. Bavi de çavat keyca. Ana tu bavi hoca du cehine. Beli. Ya bavi أنا hoş. جنب قد هي جنبت هي Tabii gelim abi ki. Ganım. جنب. سيدا Beli beli bece. جنبت هي طبعا مكانه. Zekat avil te çinaçe. ايه Kamil seda pırsın inşallah. Tu cehi ne var? Tu cehi. زين زين O tu fakiri ji. الفقير مزيان Kamil seda pırsın inşallah. ما دي غدي ان شاء الله. Bint xeyri xoşiydi. Seda go yekki kullu Almanya تخبت لوقن طيب عراقية تدي لوقن طيب خارنيش تفروش عراقي تفروش. Benim. دبي اسبراجي دايم بكم دبي أنا. أنا معلومة فلوتنا عراقي شخو حرامة في خمري ما دي حقي عراقي دا دي حملوا لعنتي خنديت ايكو دكرة وايكو دفروشة وايكو تشيتكا وايكو بارتكا وايكو سرويسكا الحاصل لكن مثلا إنسان كي بريوي حرام بن دزي وغصب نيم بن مثلا عراقي دفروشة ومثلا عملية حراميتكا مالكارة فرجي ديمكا وحتى مثلا الصدقة بدا فقيرة كارنجي بستين شخو او بريكو مالي لاي حرام قالت تبدا فقيرة از بدا فقيرة وفقير ندن هيجي ديني ويج وانا حلال بله سيدا جو نيف ساعت بينا وقتي المجاز بي شفق غيره مرال شف المجاب كده بين ناوي حتى الشفق نبا شبل ميجد به يا عين بواج تلي سو برسك انا جي برسين او جوك فيابو قول مثلا تبي هناك الميش ناكن مجاوشة تأخير كراد كفن نيف ساعت مجاز بيبي راد من مجاز إشاد كن وش قول سنتي خو تسبيعي خو كن شفق دافج المجاز بيت يعني الميجا عيشة جنيفي سبيت تأخير لكن شيتره لكن الجوري حساب التقويمي هما أظن هذا الميجا خويا عيشة يمكن يعني دبا أدا نابا قزا قبول دبا و بشتيك بش الميجا خويا عيشة كيرن الميجا أظن صبيحات خواندن كان الميجا صبيجي يمكن ورازين تشكيل شيء دبا يعني سيدا جو مهكية نزي مهكية جمروار ترس شيبية حضور سزي شيبية أن كان مالتني بسكن دندر دي بيقالوا سيدا يجمر بيشي ولا أفيا معلوم تابي يعني أف جن باي جنا مثلا أف جن أنا التركي بروي شكاتي كده مملكة مزيدة إنسان أف ترسو مثلا أقولان شيء بروي جن لكن دفرلا خدا عز وجل بيدعوني أستجيب لكم جم الدعاء بكن از دعاء وقبولكم يعني الدعاء آية الكرسي خواندن ومثلا بان ذكري خدا أنا يكي بشتي هر الميجي مثلا بان عالمي إسلامي لبن مثلا بشتي الميجي كمرب استغفر الله دودا مثلا آية الكرسي وسورة إخلاص قل الله أحد قل الفلق قل أعوذ برب الناس يكي هر بشتي بينجو اختابان سورة بخينا وطبي سيوسيجا سبحان الله سيوسيجا الحمد لله سيوسيجا الله أكبر بيجا ودسته خبرين كاس خدا عفوتك ومثلا جن
سیحر نظر دوید قرنیشی و نابه انا که مرو وان یعنی تسک پیغمبری من خصوصا مأکل سری سکنیه مرو جیبینه انشالله وان تستا yani def زیدش خدا بخوزه و الا بذکر الله تطمئن القلوب خدا به قلب ذکر خدا مطمئن به یعنی که مرو هر تشتیش خدا بزا به او صبر بکه او ذکر خدا بکه انشالله دف به خصوصا روزی برا به انصار جرا حسبنا الله و نعم الوکیل بیجه خدا کافیه منه و ان قنجه وکیلاج خدا بنیتا که اف مصیبت اف sıkıntı cerrabe bira roje pe insan car pe Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve ni'mel vekil yani bas ve bira vi zikri insanın nakhaş ve nakhaş yani vi zikri bikşi. Vakti Hazreti İbrahim Nemrud vi avet ya agire gote hasbunallah ve ni'mel vekil. Hatta bi Hazreti Cebrail kul hava dikine ki de ya İbrahim ihtiyacı ki temmehe ve amma ileyke fela ihtiyacı ki mtetne. İdbeş khada bkhoza azira bejim ve ilmu bi hali hasbi bi ahvali. Yani hasbunallah ve ni'mel vekil. Khudayı kafiye mine emri agir etked ve vaaf. Peygamber me vakti miske Mekke van Hristiyan Necrani, Yahudiye Medine, Münafıkı Medine tebsesri ashabi tobun peygamberime ve hasbunallah ve ni'mel vekil. Khuda kafiye me ve en qanci ve ekila Khuda Teala baki. Mısırlı sere Ebu Süfyan ve askeri müşkaki tevveki tarumar bun. Yani barak ve em teslimi Khuda bikin. O çi derdi mehebine emis Khuda bixozun. Khuda Teala derman çine yani. Hatta Peygamberi medve tı dert ki Khuda ne de ilaca derman kişan diye. Yani çare eve Khuda ba bikirin. Ziyetiş Khuda Teala bikin ve hasbunallah ve ni'mel vekil biş. Böyle selam sana bir daha telefonu mena maji bikirin. Kerem ki. Jiqara bu ke kerem ke hayatım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Afiyettesiniz Allah inşallah. razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Bir hocama 2 tane sorum olacak mümkünse. Buyurun. Namazda biz Fatiha suresini okuyoruz. Zamm-ı sureleri okuyoruz. Bunları Arapça okuyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Arapça indirilmiştir. Ve Arapça okumamız gerekiyor. Burada bir problem yok. Burada anlaşılmayacak bir durum da yok. Ama aynı zamanda namazda biz kunut dualarını da okuyoruz. Veccehti'yi okuyoruz. Subhaneke dualarını okuyoruz. Bunları birer dua. Biz duaları kendi dilimizde okuyabiliyoruz ama acaba namazdaki bu duaları kendi dilimizle anlayabileceğimiz lisanda okuyamamamızın İslam'daki hükmü nedir? Böyle bir durum var mıdır? Bu bir. Birinci sorum bu. Evet. İkinci sorum yine namazla alakalı. Ben Şafii mezhebini taklit eden biriyim. Şafii mezhebinde Fatiha'yı okumak farzdır namazda. Hanefi mezhebinde farz değildir. Evet. Cemaatle kıldığımız namazlarda imam Fatiha'yı okuduktan sonra maalesef belli bir süre bekleyip bizim de Fatiha'yı okumamızı beklemiyor. Dolayısıyla biz de bu durumda imamla birlikte Fatiha ve Zamm-ı suresini okuyoruz. Böyle olunca da imamın okuduğu Fatiha'yı dinlememiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim bu yaptığımız doğru mudur? Doğru değilse doğrusu olan nedir hocam da bunu rica ediyorum. Bir de imamların arkalarında Şafii mezhebinden de birilerinin olabileceğini düşünmeleri gerekmiyor mu? Evet. Soralım Seda inşallah. Sağ olun. Selamlar, hürmetler. Allah'a emanet inşallah. Bingöl, kerem ke hayatım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Dersim Helen ve Radimsin. Khuda razı olsun inşallah. Bingöl'e kalı ve aramızdaki. Bele. Seyda'yı birer zaman ki tatlı. Havale me telefonu ket. Seyda go secda tilaveti çavaya. Secda tilaveti mezhebi İmam Hanifi da gerek pişti bun yani tilavete rabe piyan niyet bine o secde ver. Mezhebi İmam Şafii da runiştici. Kar niyetim secda tilavet ediyoruz kadar o secde ve lakin secde ki ne düdüğüne. O mesela evke. Hatta mezhebi İmam Şafii de mer çarcara subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber bece evtket ci secda tilaveti. O mesela mezhebi İmam Şafii de mezhebi cumhuri da sünnet ama mezhebi İmam Hanifi de vacibe. Malum anavi mismacı persi mezhebi İmam Hanifi de vacibu farz farqavi heye. Her bir civacı amel lazım amel peyibke
Lakin inkara farzı küfre, inkara vacibe ne küfre. Ya tabi ana Fatiha khwanda bir Müslüman tabi de sualı yibkiş xwe. Seda go öp Türkiye persi bu. Namazı farz lazım mı niyet beje? Şimdi innemel a'malu bin niyat. Kuda azze ve celle ancak amel bin niyatane. Bir niyet amel layıkırın. Yeki ana mesela bir cenabet be. Ve harab keva afid niyete bir de sıhhiyenik tüküm. O keva avi ve havzi ve dari bütün cila kusulüp gezi. Ne kebireyik bir cenabet sayı nayihlani. Yani çünkü peygamberime hasır ki. İnnemel a'malu bin niyat. Ancak amel bin niyete. Ayki dezmeyiz bir normal beyler desteği serçavi onu geyotsun. Ne bir niyete dezmeyici binaya girdin. Yani de amele da niyet şartı. İmam-ı Hanifi rahmetullah ve de dezmeyici niyet ne şartı? Çünkü dezmeyici nefsleri yok. Yecibu limeyciye. Ne dilmeyciye niyet farza. Dezmeyici yecibuye niyete limeyci be dezmeyici kafiye. Lakin şu bir niyet binaya girdin. Elhasır hadis-i peygamber ve innemel a'malu bin niyet. Ancak Seda go cibo ku yek imamtiye cemaat yer bike. Dedi Kur'an khondiye malum. Deve gelo niyetaj imamti çiye. Ana mesela tabii ki ana hinkil topun ki ama ek Fatiha hoş zaman. Ci khabat edin khabetin. Evvel peşyan olmayıske. Lakin mesela niyet iş kalben. Ne lazım zaman ekmeyecek. Mesela niyetime çağır kılmayacak farzdan yürürken bir imamti Allah. O kadar. Az imam olarak tüküm. O memumiliyor. Yani tabi cemaat tüküm. Ya tabi imam tüküm. Kafiye eviyat kalbde çeve kafiye ne lazım. Zaman ekmeyecek. Seda go kabir ehli kabri. Galo havdu nasıkın. Ehli kabri yani akraba-i Müslüman hep nasıkın. Yani hatta mesela hadisle Peygamberimiz vakti insan ki nüdümre akraba-i tev giyişle hep ervah hayvan teyin peşyavi keyf khasi tirdin, khayr khazi bedin, tabi khayrati. O dünya çebu çetine bu ji pırsın yani. Yani ehli ameli olan kancbe hep nasıkın. Seda go gusül vakti mere çavaniyet bine o bu guslem bedesmiş yani mere gusla khorak yapıyor mere karel mecib ki. Ana gusül vakti mesela niyetim az cenabet hissettim yahut birek halal tüküm. Yani dezmeja mazın ser khorat tüküm. Yut kalbi da çeve tamamı bu niyet ya maharabani khumsu bu niyeti us khorat be. Yani icare vakti gusla khohlani mesela bir hava kini dezmeja ne işkandın? Bu yekustayı karel meşkane. Cebi İmam-ı Şafii'de. İmam-ı Ahmed bin Hanbel ve gelen niyeta ku ezvat dezmeja khujirat kim? Giriye şart. Lakin mezi İmam-ı Şafii'de kusta kholiye çi biri kustaya dezmej heyeş. Bale. Seda go henek zevcin trika çiket khin trika şahadeti. Gustil ki. Bale. Şahade. Ana ev nesnet. Mirara mesela sünnet eve de tilka mesela ya küçük kılışımların ya kelekavi de sünnet hasıl be. Diye ortada be ya nesne de neci mekruhe. Lakin ya eşhedi de mekruhe. Mekruhe. Yani çünkü tek kesici sana kiriye. Orta işte meşhur bir alameti ahmak ay. Çiki var meşhur. Yani evci ya ortada zi ya nesne de neci haram ana mekruhe. Mübah. Böyle. Seda go mali menu براسي مور فهم نکر حواله من داید گویم مرگو گوتیه تنه منو باویم نه هفته دایی نه هفته آجون گلو باویم کار zekat آقا من biz bir sasan girmezse bu zekat akın karabide ki çünkü her ruh ortak ya ben ana ko ayrı bir zekat akıya tişkidini fakir ve karabide ki lakin tane wan tabi hev evsho ortakın mezbeli para uyede de ki veri çene abi Seyda tamaşavan hep Türkiye persi bu dedi ki namaz kılarken malum Fatiha okuyoruz. Kur'an diliyle, Arapça ile namaz kılıyoruz. Namazdaki Zamm-ı Sure'yi gene Arapça okuyoruz diyor. Acaba dualar kendi dilimizle yapabilir miyiz yani? Orada bir sıkıntı var mı yapmada? Yani şimdi namaz baştan sonuna kadar Arapçadır. Yani bir insan hatta kunuti de bilmese Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten qina azabennar 3 defa bunu söylerse yani o kunuti hiç okumasın. Asasen kunut okumak İmam-ı Şafii'ye göredir. Başka cumhur sabah namazda kunut okunmaz. Hatta burada yani İmam-ı Şafii'nin mezhebi mesela zayıftır cumhura karşı.
Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ay kunutu okumuş, o terk etmiş. Ama bir rivayet... Nedense vecehti başka bir dille, Vecehti Sübhaneki başka bir dille. Hiçbir dille. Hatta mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, akrabu ma yekun abdu ilallahi ve sazi. İnsan en çok Allah'a yakın iken secde halidir. O secde halinde mesela dua edin. Layıktır ki dualarınız kabul olsun. Yine dualar Arapça olması lazım. Eğer bir insan ben orada mesela dua etmek istiyorsam bu kelimeyi söyleyebilir. Rabbena atina fid dünya hasenete fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Bütün duaları içinde alır. O bir de dua mesela namazdan sonra. Yani zaten en makbul dua Peygamberimizden sorular ne zamandır? Diyor, farz namazdan sonra yapılan duadır. En makbul olan dualar. Bir de geceleyin insan kalkıp dua ederse makbul dua o zamandır. Bir de secde hali, lakin secde hali herkes Arapça bilmezse yani bu başka dillerle dua yapmasın. İmam-ı Hanifi rahimahullah diyor eğer bir insan Fatiha'yı bilmezse ya bu Arapçayı bilmezse hatta Farsça. Çünkü Farsça bir zayıf bir rivayete göre diyor kıyamette ehli cennetin dili Farsçadır. Aslında Arapçadır. Farsça demiş. İmam-ı Hanifi hem demiş Farsça okuyabilir ta öğreninceye kadar. O da bir saat yani mühlet vermeden öğrenecek ta ki Arapçayı öğrensin. Yani fetva verilmiyor Seyda. Yani fetva yoktur. Fetva verilmiyor. Seyda hem temaşıvanı mehne man bigrin müsaade abi. Batmane kenem ke bxeyratın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. شلونك زيدة؟ الحمد لله وجي باش. مشكلة رحمة الله. أجمعين. زيدة سوري كما هو. بله. زيدة بيت خوي حلال عن حرامه. وياك başka pırsı var ne? نعم. Kam mesela pırsı inşallah. Haydi amanet. Beni khayri hoş gede. Cimerdin kerem ke bxeyratın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Zeyda min çavan. Elhamdülillah. وجي باش. بله كلام كي سيداي من الغسل وعديك مرة غسلا خسر خراك مرة تجميج بقري مرة كانت تنميج بك يقصى بري رقلامي ما بحثي مسألة كير دي سامي بحثك إن شاء الله أما أنت خدي أدا بله سنتين مرة سنتين بري نميج مبي نيرو عصر مغرب ويا عشاء سنتي بري المرة هر مرة قضى بك يقصى مرة سنة الله رخ بك يعني سنتين ما يجي كل مرة هرن أري كم سيدا برسن إن شاء الله يعني قضى بن يقصى سنة الله رخ تكرن هات فهم يعني سيدا برسن إن شاء الله أما أنت خدي بين خير وخشيده Seda izleyicimizin ikinci soru diyor malum hani Şafiilerde Fatiha okumak zorunludur bir cemaat imamın arkasında dahi olsa. Diyor hani biz imamı beklesek imam hani Fatiha okuduğu gibi ondan sonra kısa bir süre okuyoruz ama şeye gidip biz yetişemiyoruz. Evet. Mecburi biz imamla beraber Fatiha'yı da okuyoruz. İmam okuduğu gibi biz de başlıyoruz. Evet. Diyor acaba şimdi bu zaten büyük imamlar da burada epey ihtilaf etmişler. Mesela İmam-ı Ahmed, İmam-ı Malik diyor imam sesli olarak Fatiha'yı okuyorsa imam me'mumi dinlemelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor İzâ quri'el Kur'anu festemi'u lehu ve ansitu. Kur'an okunduğu zaman tabi bu namaz içinde eğer olsa. Yani imam Kur'an'ı okuduğu zaman siz sükut edin, dinleyin. Şimdi buna göre yani dinlemek İmam-ı Hanifi diyor dinler okumaz. Ama mesela eğer sesli okusa İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel diyor tamam. Eğer sesli olsa yani kanaatime göre mesela tam dinlenir, okumaya gerek yok. Ama sessiz olarak gizli okuyorsa, gizli ise İmam-ı Hanifi yine diyor. Yani Okumasına imamın göre. okuması memnune de kafidir. yerine geçiyor? Ama İmam-ı Şafii tabi bir hadise dayanarak Peygamber Aleyhisselam diyor bazen ashabiler arkasında bir şeyler okuyor diyor siz benimle mücadele mi ediyorsunuz? Bir şey okumayın illa Fatiha içinde. Diyor eğer Peygamber böyle söylemişse demek Fatiha okumak velev imamla beraber de olsa Fatiha okunur. Lakin eğer mesela hatta başka İmam-ı Şafii'ye itiraz eden başka imamlar diyor hadi mesela Allah-u Teala diyor Kur'an okuduğun zaman sen dinle. İmam Fatiha'yı bitirir bitirmez hemen surete başlar.
O da Kur'an dinlemesi lazım. Dinlerse nasıl Fatiha'yı okuyabilir? Dolayısıyla Fatiha okumak yoktur diyorlar. Eğer imam sesli okursa, ama İmam-ı Şafii'ye göre Sesli de okunur. olsa, sessiz de olsa. Sesli olsa, yani mesela sesli de olsa, yani Biraz imam gerisinden. okuduğu zaman onun arkasında okur. Onunla beraber, lakin arkasına, onunla beraber olmayacak. Biraz geride olacak. Bir onunla ayet beraber geride. okuyabilir yani. Böyle. Evet. Size Bitcoin çağıya. Bitcoin asasen ben servi meseleme per haber Böyle, ver. böyle. Bitcoin tişkik bıçak nayditan. O devri tenet şeriata İslami'de de emri peygamberi mal ki ko nebinin o bekerin vakti ve din karın posmabır. O sıkı nayditan ko bayi o müşteri alan ve satan her düz nebin sıkı beyne caize. O vakti ko ditinci devr çenebe nakıl çenebe disana caize. Neviyat deditin nette devr kirin. O Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bey'i mechul neyi kiriye. Ana ev Bitcoin per insan da top davezin per hiteri aynen trilyona kar kirin. Bey'i ki mesuhule. Ana kanaata min mesela ana van sermayedar khoye peri per. Milleti teşvik tine her bqa trilyona. Per bikin Bitcoin o raku ev de sevandaya. Fiyatı biskenen o tev ev zrartkin vana kartkin. Yani Bitcoin bey'i mechule ve ne caize. Ne Bu yani, ahkam-ı nedir? şeriatı Nedir? ne caize. Ama ileride van devlete Bitcoin'i garanti çekin. birine. Bugün yani gün bini güvence koy. Banka mesela güvence bankaydı be. Bak peri ana. Dedi ana peri ana kazı. Evet. Kıymete de kurşacatını. Lakin imza devleti seriye. Ev imza mesela bakal seci. Ev katevili banka ya tevili banka tkari hemen bir kavli peri de zerb demin. Lakin Bitcoin ev sana. Hali hazır alis verişağı. Bitcoin'i ne caize tehlike yok. Per insan icma telefon tken ve olama به میلیارد و تریلیون مزرعه کریه ایجام کارن جبان قانزان پرابیک شی بوی زراره خوله دنکاری دن نکره تعود دایم سری دایم دوین جسدی نوت و نه yani senin nabin %100 çünkü ki alemi İslami alemi azın dibi her ileride mesela Helal Bitcoin'i be. her devlet Güvence halal ve bedava. anada hem de %99 ne caize. Ana mesela göre ahkam-ı şeriatı Ne caiz? %100 ne caize yani. Size müsaade ve dahab telefonu mehne imam bigirin. Selam ki. Yekemin cimerdin kerem ke khairatın. الو Kerem ke. فرا بخير Bixir selamet inşallah. دو برسيم هون جوزي برسيم Bele, bele. خيرا حفظ خالي سيدا ذكرى الصبح وإبارة قوشمار بيشي Zikri sibi vari. Ali. أري وعاديجي ويروشم جوات كي بون بيرك دو go مري دمرين go إيغو بوري عصبي go ملايكت چنا پیشیا go بيرنجمن go إيغو بوري عصوربن go بيرنجمن تشكيلو هاي نينا Melaiket verdikin. أري جولو بيشمولو go تبيرك يعني Kamen seyda. Spi bin juanın, so bin ne juanın. لا ايه سبي بالنشوانة ايه صور يعني بورا احنا كري بنشيك من وجوانا Kamen seyda pırzı inşallah. تمام الله Mate أكبر. gode bin khayre hoşide. Şerna khay kerem ke khairatın. السلام عليكم. Aleyna aleyküm ve selam. Hude coraziyim başın. اهلا وسهلا خدش راضي والله برسكما شهيدا هي Bele. تسيدا مع دكانك جالك مازن هيا يجا جامر بيجي بدم كره Dikane kerem. زالونج بل زالونج بيجي دكم جن دين سالانية جل دواته جو جنو أويري جل ميروج أويري بكي جو قناعة مالنا بي بلكي جنو ميروج بچن دسته هاتو ما قو بلكي بيدا گناه مهي اونيم Kame seyda pırzı inşallah. çünkü madde kire çala kuma dua tejnirim Bele bele. Kame seyda pırzı inşallah. Ameliyatı Xude. من خیر خوشیده سیدا گو و پرسی برسفای داو براستی دی ساجه می پرسن گوهته منه غسلا خورا که بوی غسته مره کاره دسمیج نگر Merv karılmayız ki eğer kendi dezmeyeceği bir şekil ki ne çıkandır. Bele. Şimdi bilin hasleler gülmez İmam Şafii şu ağzaya dezmeye te şüştün kare elmeyiz. سیدا گو سنت وقتی مره هر مره گره وقتی نیتا خبینه مره نیتا قضا وان سنتا بینه Ana kaza vakti kudu vakti da mesela mece süneti beri nivro nekrim pisi nivro az niyetim süneti beri nivro utkin. Bele. Yeta aqsabine. Lakin ku vakti erbaz ben yeta qaza. Mesela ana vutre kul merv çu merv navi roji hatta beri nivro kare vutre qaza. Ana is sünnet qaza zaman reis çu bun qaza nabi. Lakin mesela zaman he niz bu ve roed duda mesela vutre tkari qaza ki he nivro ne bu ve
ev niyetim sünneti mixuyu terqazatkum. Lakin sünneti berini limece pişilmece o bike bey qazat. Sünneti beri limece pişilmece niyet bin. Size go duayı سبي وإيه فاري قالوا دعاء كي ورا هيك أم بيجي أنا الدعاء بيغمبر هنا دريش مثلا حفظ دعاء هنا اللهم إني أصبحت أشهدك يا ربي من سبيل استاذكم شاهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أصبحنا على فطر الإسلام إلى آخره أصبحنا وأصبح الملك لله حفظ دعاء وأنا إيبارج عين حفظ دعاء إجازة عربينا أوزار نجي أذكار قديم لكن دعاء پیغمبر ما سری دعای مجلسری سوی انسان رابو درک از سنت پیغمبر ما سنت برید مجاسبه خیر من الدنيا وما فيها زوی دنیا بتونی نعمت دنیا بخیر کنه تا پیغمبر به اگر که دشمن لدوه بجی بری و دم سنت بری لمجی پریمی من ترک نکن یک سنت او خواب خیر من کال مجاسبه خدای بزامت خواب خیر و یکی سنت برید مجاسبه کر لمجاسبه کر دهجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. Abi zikri anı peygamberi medve ne ez ne peygamberi berimin mesxadara zviya zikir ki master zikir ne kiriye. Abi peygamber ve ki dehcara vi zikri bece bismillah sıbı ve bismillah mağribi khata deh günahı afut ke deh khairja nisiye deh dereci lba khubelent ke havek 4 hab kolaj zriyet Hazreti İsmail azat kirbe. Yani tesbih peygamber mervan pe insan bujiti. O tabi indi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'i şeyle secer Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma hafz jara hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim bece. O mesela dua ki yani Hazreti ashabi ki peygamber naiz bir kir mesela Ebu Derda Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ve ente rabbil arşin hatta paşi. Taban dua hana lakin tabii ki telefonu men evye gidiyor ve Almanya'ya mı bakır. Almanya kelamkum bxeyratın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Çava baş. Elhamdülillah. Xuda corazın ucu başın. Baş xudi imani ve Suriyekimiz melen ve reis. Kelamke. Lemle Almanya'ya yaşamıştı ben. İcalı vira yani goşti halal tedihinki düşükü. Evet. Emnarın yani marketi Almana nakırın. Her marketi yani Türk Müslümana Araba emzvana dikirin. Bele. Hama kesmavi yani yani bawa devana Müslümanı marketi Müslümanı emzvan dikirin. Yani ev kirendin ama nedin ama ev goştat mer halal harami yekseyla. Ev bu yek. O adu diyaji binina Arabji pratını yani der marketi Almana dikirin. Aynı kesma Alman şerci dikirin. دبي نا خون برجي تمامه ووقت الماركت يجي بكره تنادي بالتوقت تشيكل تبي بسم الله خورناوي حلال الدخول ام في سؤال الملان مثلا وجواب ممنون تبينين tamam kamsi yaparsın inşallah. Ama tefode bin khayr hoşu de inşallah. Sen şaba. Juvane kelamkum bxeyratın. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum hocam. Süt kardeşlerle ilgili bir nikah durumuna ilişkin bir şey soracağım da hocam. Konunun iyi anlaşılması için kendi üzerimden örnek vereyim. Örnek veriyorum. Benim evlenmek istediğim kızın bir büyüğü ile benim bir küçüğüm süt kardeşler ise ben o evlenmek istediğim kişiye nikahım düşer mi? Kim kimin sütünü içmiş? Yani sen sizin annenizin sütü mü içilmiş? Karşı hocam tarafın. ikisinin de bilgisini verirseniz sizden ricam. Çünkü onu bilmiyorum. Tamam. Karşılıklı süt içilmiş, acaba evlenebilirler mi diğer kardeşler? Yani bu durumu dediğiniz şekilde de 3 şekilde de değerlendirip paylaşma imkanınız olursa çok sevinirim. Tamam, çünkü inşallah. tam detayını bilmiyorum. Soruldu. Tamam. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet inşallah. Seda go pire kanavdu haberdane. De vakti insan demre ya dibin pore van sorbe ve van necmene za artı juan kiye espi bedve jmene espi bedve necmene sorbe geleme pore van neb kedime ana yani poru hnekin sünnete böyle Peygamber Aleyhisselam vakti babe Hazreti Ebu Bekir Müslüman biye Ebu Qahafe ya poru speaker Peygamber go her biye de giskin nebra şey جبوي قوتين نبرة شيء ما مسابي ده بالرشاي حرامة
İmamede nadı ve mekruhe. İnsanı genç ve kara bıraş pısartı ku. Spor perde. De bese ve cehennemi ma. No eviyat gibi satın eşku. Sor be cümle lafzı necme lakin por hennekerin sünnete. Sen pirek mesela poru zu evgüdübe hatta ihtiyar beci. Hennekerin mesela daha por kaçtı. Yahut be Suriye bir zeray. Hatta mira mesela gör İmam-ı Şafii Suriye bir seri sünnete. Çırış sünnet ve por sünnet. Lakin bir şey İmam-ı Şafii göre haram ama ve godne asli tüne. Asli tüne yani ku Suriye zeray necme çıksatın. Beresi de gum dikan ki mehe mazine. O meyit xwaze cuma bigret be me bikin ci daveti. Yani. Le be gotiye ci pide ko zulama me cihe bikin. Le be gelam karam bidin karam bidin. Valla ana cik bu haram. Mesela yek dikana mekan ki bide bu içki, bu kumari, bu faizi. Çünkü meyru pirek daha bikin tabi hep haramen kare bide. Yani çünkü nehyacım kare. İcer daveta tabi ana entiste bir edebi hayatsızlığı harami daveta tenkirin. Kumeyru pirek hev bebinin o denge man hara hev yan karım bidin. Lakin gerçekten güzel bir ayrı ben. O neyle mesela güzel evci pır zora. Yani ez tavsiye nakim dise. Böyle tavsiye nakim. Belki fetva hebeci böyle tavsiye nakim. Yani vakta şimdi reis hev ayrı ne? Zor güzel hev ayrı. Yani size ana televizya malum cavde belli bu davete. من نص bak ya khani khobda kredi döndüre bir khani de kharabi bekirin. Evne mesule. Vakta avli de nabi. Lakin dudak vakti harami bekin evye karbe vandar khani karbe. Vakti da mesule ciratın. Böyle seda go Almanya ger ya bu go tel cevme jibo xatirê ku em goştê helal bigirin em derin ciyê ku Müslüman difroşun. Dikanê wan dipirsin. Dibê lazım em pirsin via helal yani. Ana toplum ki İslami da toplum Müslüman be. Ne lazım er pirsa goşt de helal ya haram. Müslüman. Yani velev ku haram be can tariba qasa mesela goştê haram be haram be gülen sivan da. Ne lazım toplum la ki toplum ki gayri İslami. Topluma ku komünist ve inkara xwedê bikin. Ev gere meri goştun kesin ne xo hata meri. Seyda ija vani şiki mebqadin dahat temaşemeci hazırın. De beja dikan ne kafranı Almanın. Beli. İja vani Müslümanın derin hoş goştinin. De beçima şu xun ricay tamamen. Ana ne usay. Xun ricandır mesela ana privan Hristiyan ne şer'i. Şu mirişka demirinin hep pasyon degri. Yani mesela çermeyan şey etkin. Yani zekada topluma gayri İslami topluma İslami nazar. Lakin gayri İslami tabi komünist inkara Xuda dikin. Ehl kitap aynı. Mesela Xuda dibi ana zabihi ehli kitap ne iş xwarin. Zabihi wan teyxorin. Teyxorin lakin ev canan neb şer'i serci etkin. Kuzan be mesela navi Xuda bismillah gotubun. Yani disa navi Xuda ne gotubun. Şercekran gora. Mesela bavariya wan bi İncil'e heye, Tevrat'e heye ev ya şercekran wan helal vakti şercekirin be. Lakin مرارتي شرجي لكن شوق موقع دمرين وهي وانشها برشبكن او حرامه. بله. لو جربي تسبيل دي سابكن مثلا جي كبينا المان دولة غير اسلامي. انا اكثر ملتي وانجي اعتقاده بالانجيل بمثلا بالدين وان نما يعني. بله. اكثر بناس وسليس هذا مثلا هولندا جاري كما يمكن تقول %6 بزول اك باوريا وان قيامته. بله. بنا مرتج ديني خو اوجي بنا دين غير اسلامي. او شرجك انا كومونيستكي. Hayvan ki şerirke guse hayvanı bir haram. Bedin bin yani. Bedin bin yani. Mesela dar temaşamene vakti meclis. Kerem kavanjini. Ama hiç bugün Bursa'ya kerem kavam khairatın. Bursa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. خود اشتراطی مثلا لمیجه کی 4 رکات و mesela merif serikatı gerek de yanlışı ama merif nizamlı. Ben serikatı gerek de rekata gerek de mesela ben serikat bike ruhiyatı hayatı bir de var aklı merif merif fabrikata gidip ki düzer ruhiyatı hayatı da yüzde secdeti gerekiyor yoksa ama merif selam bile dübe. Kame seda persin inşallah. Tamam selam. Ama hadi Xuda bin xeyr xoşide inşallah. Diyarbakır kerem kavam khairatın. Seyda selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim desti ve yaptı? Estağfurullah kerem ki. Seyda prosamın enki hene sermile kod dövmet ki. Dövme. Kavya, çapa. Kame seda persin inşallah. Ama hadi Xuda bin xeyr xoşide inşallah. Temaşvanı me davi bu ecd Ahmet ecd Diyarbakır. Sira dedi ki izleyicim Türkçe sordu. Dedi birisinin sütü içmiş yani karşılıklı küçükler diyelim.
Evet. Bunun kardeşi evlenebilir mi? Diyor, ben tam olarak bilmiyorum nasıldır. Kim kimin sütünü içmiş. Yani şimdi biz bütün haliyle söyleyelim. Yani bu şekilde sormak lazımdır. Mesela bir çocuk bir kadının sütü içmiş. İçti. O kadının sanki onun öz evladı neyse bu da öyle olur. Bütün kızları ona haramdır. Yani bütün kızlar, bütün erkeklere kardeş oluyor. Kardeş oluyor. Lakin mesela süt içmeyen ondan büyük küçükler bunlara helaldirler. Yani bu süt içen çocuğun kardeşleri o kadının çocuklarıyla evlenebilirler. Evlenebilirler. Tamam. Yani kız içmeyenler helal ama süt içen... Kız süt içmişse o kız bunların kardeşi oluyor. Evet. O diğer bacıları bunlar evlenebilir. Evlenebilir, evet. Tamam Sida, inşallah. Kısaca özetledik. Sida goyek rekata siya çarat bir amın siya ki ya açarak ki rabda siyed ki dayu açarat ki o rune etahadid khune dibe gelo secde sevi gerek ki yana. Ya gerenin ki sünnete. Sünnete. Belik selamda mezhe İmam Şafii. Ne kadar secde sevi ne kadar ilmi sahih. Sida god milli khoda dakika çetkin. Çoğu. Ana Peygamber Aleyhisselam la'anatullahi al-vasimeti vel müstevşimeti. Tabi Peygamberi kadar sih ve la'ant edkhine eviye ki şu an ek dövme de bedene kadar çetke. İlk hostaya ülke bedene çetke o ek dişeba hosta ben dövme Peygamberi kadar Aleyhisselam lanet elvan khandiye o mesela o bخو pri almal ben kan peşa halkını çünkü o necaset bedene onda. İcbervi havay yani ev dövme o mesela poriside iyi halkı mer porik badine. O dirane xunez bi ihtiyacara mevred ke çünkü bana her şeyi peygamber hadise sahih elvan lanet yekhandiye. Mala tavsiye de خودش razı inşallah. Mantıklı. تماشاوان هجا ایش جهاد ماد نیا برنامه خو حیا هفتی که نبین خیلی خوشیده اموا و خود بسم رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.